Mayam Bukrumzari, Doming Biribus Impact News ni, I Joyshree Usham na Manung Hutna taram nokchari. Ngarang asi Ministry of Home Affairs na lebasigi mikok thiba Census 2027 da pangthok na bagi adukumba official gazette notification thokre aduga hariba notification asigi matung inna Census asi phase ani thokna pangthokani ahan bana hozik snow clad snowbound duguma mapham Ladakh kumba Uttarakhand kumba sigumba Himachal Pradesh Jammu and Kashmir mogi damaktadi October 1st 2026 ragi hogani aduga the rest of the country March 2027 da pangthokani haina dumaina laukthokre aduga handaki census asreis da since 1931 ahan boina caste enumeration Taugadori, Caste oiba adugumba census count data su yaugdori aduna sumaina introduced torkus is the debate kana tholakli haibadi hoziki Caste yauba census masigi proponents singna haibasina hoziki social welfare benefits sing phazana yauhanba social justice purakpa aduga policy da asoiba mayam yauramba du correction tawada mating pangani hairi adubu hariba caste ki magi census count tawgadori bas si da yaningdaba or critics singna haibasina masi tawbatara akhoi leba se da caste ki division lairibasi amuka henna lehelagani haibagi mi paiba foundary aduga caste ki data sumaina census yaropazina kano vote bank political gains ki damakta misuse torok pa yai aduga individual privacy bhawa masina compromise torok pa yai habege dumba criticism zu mayam ama lakli aduga akhoi leba ki waina sumaina census mikok thibasi 2027 census si tawgadore hena official notification thokli aduba akhoi Manipur gi ona yang matamda Manipur da di akhoi gi crisis si 2023 dagi chahi ani helabani aduga Manipur da leiba miyam na pamli basi NRC implement tawba aduga illegal immigrants identify tawba haidi illegal immigrants to identify tawdaba taragadi census tibda moy yawa taragadi akhoi gi Manipur gi identity se manglakpa yabagi dugumba mi paiba leiba aduna ngasi akhoi na pujarba topic asi census NRC and identity aduga hiram asida Manung Hutna khana bigadoriba akhoi gi expert panelist na I haki right makta the election biri oza Pradeep Phanjaobam editor IRAP oza butaram nokchari mayai thango the election biri oza Professor Narendra retired head of department biostatistics RIMS Oza Bustaram Mokchari, and on my extreme right Lengshin Biri Oza on Nabakishore, former chief secretary Oza Bustaram Mokchari. Ngasigi akhoi discussion holdok chabasi han bada Oza Professor Narendra da direct lecture ge Oza na subject expert oi rabanina Oza handa ki je caste enumeration yauni habase since after 90 years aduna akhoi di masi je karino habe sapcha ba khangjadre normal mikok thibaga caste census ka ani khena ba je karino masi chapmana bra amada integrate tawgadori bra Oza kha thambi caste census ka census hoi gi total population enumeration je khene and the caste census is 1872 the British na India the first census to web non-synchronous census some to we adi matung dage 81 to re smile 91 to re and dage 31 to re the hariba 31 ba si British na census to banda caste census lo yawe aduna khoi kano da 1891 da yana na Manipur ki data ji ko census score to phangi 1872 da census to jaraga su Manipur yaw de British to bada 1891 ge census to which the caste phange ku da mai bu 1891 census ta kuki masing asuni naga masing asuni meitei pangal masing asuni meitei asuni jam clear ka jawri ni smai to the 1931 bhausi British na to basti ki koi caste ki information loi phangi 1941 the second world war laidna koi census to gidre aduna koi ki simple survey na to bani adu da ji caste figures koi phangam de adu ajigi adu matung da gi di post independent hai tare si matung da gi 1951 da gi India go census la e asida so koi ki caste ki figures si koi ki scheduled caste scheduled tribes khatange dan yauri se asisu amu Manipur gi particular gi oina di 1951 gi census ta caste yaw de aduna mase caste koi gi Manipur da leiba caste ki kano sing ji recognize tok de ba hai tai ne ko adi adu matam da scheduled caste scheduled tribes ambu leite Manipur da Manipur gi oina recognize tok de ba hai tare recognize tok de ba aduna sai gi scheduled caste articles 431 gi matu ina tawri ne do scheduled tribes na 442 tawri ne na
ada yaudabduna maram oidana ma saigi koi 51 da Manipur gi scheduled caste scheduled tribe ko phangam de whereas in the 1961 dagi di koi gi scheduled caste scheduled tribe ki port mayam si lai ineba adu lai aduna koi na India gi census ta phangi si koi gi 1931 about the British from the caste ki figure phangga su hujiki kano do adu matung dai census ki kano se caste ki figure se phangdam ne adu koi OBC se darkar ro padagi mandal commission se 1980 da Mandal Commission na masa caste ki darkar lai rakpade 1931 ki British na toromba caste census the base torga OBC sune identify tor ineba adun moi welfare scheme ama sema ko pa just my line Loza am question ta hangjauge 1931 da British na toromba da Manipur di caste leite hai adubu kuki naga maite harandi khaido amme hai adu moi je karamba da club toromba ge du 1931 da tu caste ke no sidi adu bok di lay British na piramba da okay adu moi je moi je scheduled tribe haina hairam brush kamai na hairam bage maite tangkhu naga kuki ha na smai lay moi ge sai gi koi gi naga kuki haina di khaduk tri naga kuki khairam is the 1881 is the khai ba adu matung de tribe wise se thado gi paite gi mar gi sumai do dana adugi specific mayam toraga pide tribe maming oina pide tribe maming du ji luri di sigi tribes na belongs to cookies na naga na khaim da one aduga tribe one specifically 1961 dagi na ji 2011 bogis ti clear cut lay okay adu su madu only lady si scheduled caste and scheduled tribe katagi ne ba bawar classes and others mayam ji ki classification tok de ba adu tok de adu latest 2011 da 2011 da akogi census to busiga along with census to busiga akogi caste census si India government to weba caste census ga census ga punde caste census da di ko type ani thon khadwe caste census semana rural gi caste census sama urban gi caste census sama adu rural gi caste census na kanona to weba rural gi caste census na akogi by Ministry of Rural Development pangthu magi rural gi caste census si aduga urban gi caste census na Ministry of Housing and Urban Property Elevation to 1971 da census ti horak basi da census ki di hardly some month khara February gi normally census to si February gi tang tare natraga nipana de horaga first week of March sibo mundu lution doine census te enumeration si di whereas ngasai caste dom continue to hold ne mari socio economic demographic information mayam among the collection but darkar leba magi housing pattern combined to be magi economic activities combined to be magi social government ki benefit combined phangi magi social contribution kaino kayam ko khurjani adugi torok badana moi si sai ani um sangeba adubu madugi census si lora matung da caste census si publication to gi deba publication to gi masi sensitivity yam leba masi akai ba kyam um lakpa akai in the sense that politically asai madugi caste jugi magi kanu mayam ama lakpaduna magi seat arrangement gi kari gi activities gi kari mayam lakpa ade quota system da akai mayam la badugum dugi maram oraga caste census to gi deba whereas recently 2002 da Bihar gi moi state na tawjaba caste census ama tawre 2002 da 2003 about the caste ki census tawi am detail tawi tawbisida moina identify tawbi caste masa 215 caste and sub caste moi detect taweba 215 adu masdai da hariba bagi bumiyar digi sarma and mayam torga 215 moi identify tawisi adugi magi economic activities adegi political activities adegi social welfare ki benefits magi mayam collection tawri smain tawna Odisha da su taweba Odisha tawbadana mai caste and sub caste si 200 I detect tawra tawri ne aduna madugi port mayam du akoina handaki census da madu incorporate tawduribra tawruga su ngasai gi census ama akogi mayamna 2027 da tawni na tawrise sigi total enumeration sina Registrar General of India tawduine okay Registrar General of India na mai tawduini aduga songi sina ingsa hajeri to urban rural khaidoga tongan na tawduine adu torokposida siki porsi India government bi tawni haire asi torokpo matamsida aikhoigi oina particularly Manipur gi oina Bihar gi 215 caste and sub
subcaste khaidu ka detect tawra madugi respective socio-economic demographic information lori neba ana risagi su amu 208 lori Manipur gi su khoi kana caste ki kanu tawgani ka habi jamna khana ba masange natana group khatang ki tawra di madugi khoi pandam du su mu yoroi du neba adu Manipur da di karama makhan gi caste enumeration tawbuji karama makhan gi mong da tawgani habadi madugi details kanu du budi ai phangbadi leite adubu schedule caste ki already le jakre schedule changba 34 schedule gi adugi tawrani adagi di schedule tribe ki adu le schedule caste ki mai le jare adu taba other caste OBC and kanu kari hatare OBC de mu serious sustainable le dena ko economically level adu gumba le adugi adu khatana tawbdi yaroi ba caste census study say for example aina sum khanjaba da Manipur da su tribe le dena Bamon lady adagi Rajkumar lady adagi kupthara kane na khanje ba yamna details say for example koi gi sagai gi koi mayam am le dena tongan ba masi yawn tor kodra in khale adu tor kan da mai karam ba sagai ne hena sothai mongonda hena welfare scheme di piba dra le mo improve to dra adu planning mayam tor ko duine ba as well as quota system da moi gi quota gi distribution la ko duine ba ji reserve ki quota da 50 cap thami si ji ruling na opposition na pa me si masi distribute tor ga henkat pa handa adu potu lakna ba tor ne ba adu gi delimitation ja adu gi pot mayam am lai ni dana adu na caste census si so long BJP sarkar na pangthokpa pamdri se madugi after man haitare ne consequence am lakhini ma poto madu sum namchalaga thamna bagi torokta bane du handak tawni haidu government na haira mena to oisno adubu koi Manipur gi wana khatang su karam ba kanu ji salo godai kamai tok de ge je khanna ba ma sangbra haina hangasa ge ham bagi round thank you oza mathang wa ngi se oza Nabakishore lak chage oza hojiki yam kupthana sagai bhaw tonga na smaina chalak patar ga di akoina mawang da dum kano social media da phagi woina dum flag sagai gi flag phaw tholak pa yai habagi my level the further division of the society aduna hojiki lengang da smai pakhalakli ba masi beneficial oi hena khanbi bra na traga mai gi negative sina kon sine hena yamlen khanbi bra oza masi I think Hanazo Joyshree no host or koi caste census batang je amu discussion ma tawra ma lai kane madu koi khana re masi koi Manipur da bodi yamne applicable oide caste census ka si bo ba India gi oina di yamna caste yamna makan yam lai ba se khudam ne koi na lek tamang matam da di broadly caste se mari khata lai na varna system mai lai se Brahmin Kshatriya Shudra Baisya aina mari katong lai dana ko ada thangai sengbe gi actual ground di mari sinataba mokoina haije as many as 3000 caste lai sub caste na 25000 sub caste lai ga yam division yam lai are ba ada division lai besina maram moidana akhoi gi government gi affirmative action nan su ko wi ko affirmative action se da government na certain benefits kra pi ri are ba ko job ki quota borsu admission gi quota borsu natraga ate gi government scheme mayam bada loina quota sil lei hariba affirmative action is the suppose broadly hojik si khudam bada IAS ki natraga civil service exam da kariyo kano gi schedule caste ki reservation tawisi aini gi 15% hariba 15% schedule caste lai basi ngasai schedule caste gi marak chu da su hen advance oi ba khra yam hanthaba khwai di hanthara ba da haraga na hojik ke koina dalit ka na harise dalit mase koina Mahatma Gandhi na harijan ka na su ko wi ko makoi je koi English ta haraga na untouchable makoi je chokna panna ba yada ba even certain pockets of India da di makoi ga sokpa palura sokla ruga di hariba mi do irujada ba yade mange adana adum pure impure ge wakhal babu leiba adagi makoi ge lambi de chatpada makoi ge mami jibung nelu raga di brahman go makana go to pa jati ge mi nelu raga di mangi ga han khan ba yamna orthodox go wakhal sidi yamna leiba aduna different levels da different kinds of segregation hai dare ko segregation siga amuk consequence oina amuk koi discrimination je amuk lei ariba social discrimination ko adagi ate economic ki da su discrimination makan gi discrimination leibadana
Asagi Sigi divisions in a Maramoidana, quite the lower rank hierarchy, Hitareko. Schedule caste is the Jayas Maitona hierarchy, even lay doing it, but schedule caste Manung so. Other go make a labor benefit, ma'am. Suppose I skip a cat have or so, Kramatato Kutong Shab labor, Kamu in some Lloyd Pangiba, Makada labor, missing she the Supang Pangaba. Could have some people want to go. I not about the medical college, the admission or BI, engineering the OBI, Natrogi University, the Minchen BI, go OBI. As you go, Kudong Chaba Mayam Labasi, Nasagi Hariba, clubbing to Busi. Sinamara, Hangada were missing to the Pangdava, Adoga Hen, Kudong Chaba, Pangda labor missing 100 repeatedly Pangba. The same is true of the civil tribes also. In their labor civil tribes, so Manipur labor civil tribes, so when a civil service exam, the kind of an advanced work, Bakambudo, Adogi Masama Susing, proper education Pangba. I think Maming with quite Palarico, Manipur IS officer or IPS officer, we say, when Mama passing, already government service, central service, the letter Bakambo, when pro higher education library was you IS the Massasing to Pangba. Kudong Jabas is one of law and benefits ripped over the quite family may am quite hung at Manipur. Adana Sigumba Nasagi distribution of the Nasagi government Lariba welfare and benefit may am say group Kradana Kudong Jabalova, group Kradip Hangdava, a Sigi Dangti Yuragadi, subcast Haidopose, Adum Pay Hariba. Adugi Matungana, suppose 15% and a high reservation say again it can be subdivided 1% for this group, another percent for this broad Tauraga, 0.5 or so more so, other the benefito equally distribute over a tema Lakpia Haribako. Aduga negative side Yuragadi, Siguma divisions in Amuka and Samazda unity labels Walakpa. Me and my people say a my caste ni aduni hargadi hena consensus wahba division gi line se amuk draw torokpa masina samaj se punne himinaba natraga punna masagi election da bu khangde amada khangde lakum matam se da division sina masagi division gi line se da dum bo se thadana pa se bihar da or su up da or su koina bo thada bai pattern se koina tab matam da normally brahmins kumba upper caste they tend to give boss to the BJP. BJP is considered to be a political party of the higher caste. That's my Brahman Gumba, Khetri Gumba. Whereas, backward class like Yadav Singh Karika Singh, Mukari, Delhi, Canada, UP, the Hargana Samajwadi Party Gumba, Bihar, the Hargana RJD Party Gumba, Sinamu. And the caste line sings the Amuk and Kaidroka. Other than that, Hoseki, Chirag Paswan party, say, my father Paswan and Linkali parties in Amuk, more or less, Sagi Sudra Gumba, lower caste Kambu. Other political divisions, Yamna, Dum caste line, the voting Taropa, even UP, the Bawa, Dalit Singhi party, and Mayawati, on power as minister or Midna. And the Mayawadi, the party, the consolidate or board Pirapanina, Mako, some board, some kind of Mase politics Taubuda, Taunabakana, board banks, Hemana, way Honavada, Adugumba, Matiang, Bamsu, Oy, Haribaka census. Adonane, Ramon, Taujiki, Raul Gandina, Dum Hakaletana, Caste census, Toxi, as my plate Tolai, at the Bihar, the Susum Tolai, but my political my agenda, Amalerani, all along. BJP namasi opposed to Lakuneva. And surprisingly, BJP namasi except to raise masi Karino, masi Kampam Tokte, Bihar election Lakaduri and Taurida. Bihar, the state Kara, Moina the Yamna support away, Sita was Eduga, South Indian state Karana the support of the Masi Mogi Lam today the depending on my caste population, Rimatung in the Oibzala. Masi Karihani. Even south also caste systems Tamil Nadu am Pax only Hariba Sudragi Kano population am Shawi divisions is the political party I'm opposed to Asia Mokogi political interest younger to Durin Hariba any division to Rumatum the Moise Manga Rantraga Tunga is calculation to Rumani Hariba merely the politicians in the Haibo was the Mokogi own interest to na Maduna Madam Oidana even as a politician Oiko or else will order Hariba. Their political interest will be the priority over other things. Other justification, the idea from the talk there. Adobo Amaram Damase Taubudi Pate, all along since independence, Taudan Lakoni. At the Handak Toguni and the Tausi
ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜꯇꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯐꯣꯔꯁꯤ ꯇꯧꯕꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯀꯣ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜꯁꯤ ꯏꯚꯟ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯗꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗ ꯃꯁꯥꯅꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗ ꯀꯥꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ इन्यूमरेशन तौनबसे कास्ट के से ड्रॉप बॉक्स इसानी इब यादबई महुत खललु हाइना हाइदोरियरिबा खनबसिदा आइना बिलोंग तौदब कास्ट अमा लाक्तब लाक्पा तारगदि आइगे कास्ट से आइबो हाइबो फंगोइदब अदोमबगे कंट्रोवर्सी का लाकदरा आइसु अदुदि कनो चूज तौबा यादब ओइबा तारगदि केमता बेनिफिट फंगारोय दुदि अदुना माना गसे कि माना आइना ओइजे हेबा कास्ट से सब कास्ट से ओइदबे अतोपा सब कास्ट मा खनबगुंबा करिगुंबा अदुना प्रोबेबली अखोगे एक्चुअल सेंसस से हौद्रिंगदे मोय ट्रायल रन गुंबा खरा तौरकदराइना खाले ट्रायल रन गुंबा मसे या एक्सेप्टेबल ओइब्रो ओइदब्रा इजु बोबा यामना कॉम्प्लिकेटेड ओइबा थबो अमनेबा कास्ट सेंसस से अदुमकु मसे की प्लस माइनस इदि कनान हेनै फावगे नत्रगा फतगे हाइदुदि आइजु हाइबदा खजितंग लुई अदुना हाबगे राउंड आइसु माइ थमजगे Thank you, Oza. Ozana pros and cons yam chumna thambire, marek chumna thambire. Mathangi wanga se Oza Pradeep Block se Oza kitang Manipur da pusalak pada koi je certain section of people, majority of the mighty population koi ST status kanda tan bagi ihog ju kana leiri. Aduna hozik smaina caste ki da su maina census laga mai ju benefit mayam atopa pira kani hardi masi jina kari impact orak pa yabagi. सिंह साई मैम सो लोइने बिखरेको कोई कास्ट की फदर मसक खनु पाइसी कोई वेलफेयर स्टेट मोइना कनाना वेलफेयर फंगम थई स्टेट की वेलफेयर फंगम थई हाइबिगी फन खलगे माइना हाइ मैम जुलो हाइबिरिस कोई लोइ मचा सेगन खंगगदि कोई कास्ट मर्टसु कना हेन क्लास तिंग हेन क्लास माइ कैलिब्रेशन फन तो यारे अदुगी कनो दियम लेरे अदुगा कनो जो कोई consequence मैम जो मैम हाइबिरे कोई सिना कोई डिवीजन मैम लापा अदुगा कोई political opportunity मैम लापा खोपल लेरे सिना तब रेना अमसु उबम लेबो कोई येंगन सिना कोई बीजेपी की हिंदू पॉलिटिक्स है हिंदू ड्वा पॉलिटिक्स है हिंदू कोई ना हिंदू है हिंदू ड्वा से केन खेले हिंदू ड्वा कोई इजराइल दा जुडाइज्म इसका जायनिज्म में खेने सिना जुडाइज्म नमाय धर्म दने मागी लाइनिंग जब खचवा अदुगा जायनिज्म है सिना political kind of wing political vision of that religion mai to koi hindu is hindu lining jaba krishna radha ni khang de ma shiva ni jara kambul li jare aru si politicize ko gamu sina kena haise ko na hindu dwa na haise aru hindu dwa ki pose ko ju ura consider haji si yana maru eba kana si kayo high consider concern amari hindu dwa politics ki koi ki hindu ki population handare hindu population si Christian on kre hamna Islam on kre to mem si ye ka sida moina aina paw khar ko statement khar thena hoba ai dare mem sin ver muni akoi gi ga sida caste system le caste system si dharma on kre le ti hai po no amale da si po si khangdo no report to ira hai gi koina wer job se ada is koina speculation han ne kan sida adu di benefit fangaroi sam hai kan sida hindu gi dagi धर्म ऑन की बजाय आमना लोअर कास्ट से याद है ओले उसम धर्म ऑन की बा क्रिश्चियन ऑन की बा मुस्लिम ऑन की मैम से अदर धर्म ऑन करके कोई कास्ट सिस्टम से हिंदू की नहीं अदर कास्ट सिस्टम से लेकर के सी बेनिफिट मैम फंगो हेर करेंगे हांगी घर वापस की पोसे अदुगी एम तो अमना बेनिफिट फंगरो है हलक ही प्रपोजल लेदर हलक के सु याउद्र में कोई कास्ट सिस्टम याउद्र में कास्ट की बेनिफिट फंगरो है हाइबे अदुना कास्ट सिस्टम अदना आइना सम खले कोई Some high consider Christian population, but they might be caste like the Harina. The caste is like my don't caste identified to Reno. Caste identified to Muslim is the money. The caste quit to caste later again. Dharmasiki, Abrahamic religion had ceasing Hindu, Mon Pusalera. Idea Christian Dharma, so caste later heavy Mon Agadi, Christian Dharma. Other use caste enumeration of these only for the Hindus. Caste had a caste system at Hindu Ponena. Other Dharma caste system later. Other high in our caste later. Other Dharma on Hargadi, caste benefit and Pundren. Other Lakadora having gas, and so it's speculation one go. So I know larger canvas among high Miami see welfare set gi caste must come to benefit and be the Kango corporate legislature. Lane Kitting Hena. Luther cancer politics Muslim or we are Haitare. As I had a Hindu politics, the Hindu Dharmasism, Marai Aduga, Loimi or Dharma Honagre, the Hone Conquer the Higi,
caste system yaudramina caste benefit phangaroi kaina hairak kona gi haida hajika chawdraga soba kona adu tor long term vision hai tare long term vision ruga adu gi khulai am le horena khulai ko adu nani caste yaudrina ko aitonna adu kisan dra moi caste da akoi form jita caste me lo herone akoi Christian caste le te herone caste le tra kan sera di caste benefit kai phangdo hai lagani na aduna moi du adu kai mai na Christian oraga ai caste adu ne heraga di masu Christian jo Hindu gi Christian tarak pai phon le jona Hindu Christian type ta Hindu Muslim type lag dorina adu gi politics le rembe ai have gi garone ai na some speculator sina wa adu thajimok tok dra so sai adu khulai am le na yamna political move na wala kan sida adu caste system di Hindu gi varna yaujaba adu yaudaba koi Hindu gi varna sira so moina kirata na sunga yaudaba kamu le jaga indok tham kamu amsoi jaga doga atai sina koi caste mari le jaga kwai de makha le badana koi gi sudra kan le mem le rena amai le besida koi Hindu gi kan da caste system har di Hindu gi system ni adu Hindu system yaudra di caste ki benefit me amsi kamai phangdo no hai posi asigi posi so kona khulai wara ka dai amai kan ba natragadi akhoi asai jo koi British madam da harim moisu kana le den akhoi employment pattern jing bi British madam sira Burma tran thoi si akhoi kamai to da British na moi mapani lakpa ai the colonizer ina mo loyalty si leba ni was pam deo leba no kambu leba si sadan leba am le jara kambu ade mai state formation to dan le kambu sira Burmese hero Burma za kan sira awagi kambu do moi pa British loyalty ya ro moi si phai recommend to kan sira kan sira moi hana gi community macam am le se sira I am to so chin ni khang de ka chin ni khang so gi si phai recommend to wadna haji lan thola kan sira moi freedom struggle la kan sira lewa ma sin khana bai tare moi sai gi awa kambu siga ade moi tribe mem siga lan tong ni mon tan gi la bai to moi su plan le British ki matam su moi kana bai tare ne akoi se ade moi loyal to moi akoi sum di yeng se akoi su Maharane kasum le Maharane ben gan le moi officer me adi ma ma thaki me wa ngani India go ne ko na British hanan British officer mem le ga sipai mem da moi na khangala kan se sipai sing ya ba lo ka se khan leng ne lo ka se loyalty si la na window ya ba am kan na magi gan se da hanagi leba ki se da kupna adigi identity se da yamna kanna ga to dan leba adherent oi da ba adu me adra moi sipai go ne khala kan se ka ne da mai to gi kan le jagre British matam gi sana adu India na independent phangam tung da so si politics ma ta ga so marom de haisang sai gi liberal politics chang kan se si to do ne kholo ne to re da jim tholi se ai ne u ja ba sai gi ani thong yeng ya ma da sai hai ba khoi benefit mem si khwai phang do kam phang ji hai bi kam bu are phang na le ka kam bu sin na kamai to ba economic based ga to sira reservation system tham sira ka hai bi si pos ka tholo pi ai aduna ade kiting hen sinister ri yeng kan sira sai gi ga no gi Hindu politics sira Hindu thalo ja ki kam bu si ka system yaw dra mina si benefit me phangaro ka hairagati hairagani heavy anticipate na Hindu dharma ri chatra ba agar si hana Hindu ri awjar ma asum khon on hi me do khis adu ka se hairagati moi dharma ri chang tai da ada asi posu kitang em si yarong da rank kan su ado ma sei zo adu tar di hoji hana Hindu or ma sing hoji schedule tribe ki demand tawri baje benefits se hari constitutional benefits me am pirak padagi akoi je schedule tribe oina declare tawiro habagi ama jang baje masi mo pull back mu taw gadori bra dui si sai ha ka system se chang ragadi adum adu ki jo yam kan politics se adu makti adu ken sil tribe ki muto ande mina wa tribe chang je ha ba kam si chang kan sa du ki benefit me am du caste tab jana hai caste na population sati helak bane jam competition su kara dim helak reservation percentage bi hen jara ga su competition di caste no helak do ne to isbo koi ki je tribe hai ga na koi notice ke ya ba mina ga notice ki Manipur ki digi Mizoram ki Nagaland ki Assam ki side oina consider to le competition di mai competitor ki pool se kar pick evs ada caste hai ga di am chawro pani na mai percentage wang khala ga su per capita percentage ai japani padri caste di hena pick na le rang ne ba competition kan bi helang ne ba adu ki potum la la kani adu bu sa ji ka hais na koi gi ga se adum sai reservation ki competition su mom profile ola ni reservation se da koi na hai se ta se na koi backward area hai na to bi da koi gi sai gi koi gi benefit to una pe position adum le to te koi gi sai koi gi jana bi so hai koi gi class 1 service to kam wi ma za si dum benefit me and phang do ne to le kan genetic kan do inheritance on
ꯂꯩꯍꯟꯈꯤ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯁꯣꯛꯄꯁꯨ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ historically backward ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯒꯤ ꯁꯨ ꯃꯥꯏ upliftꯀ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ creamy layerꯒꯤ typeꯁꯤꯗ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯃꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ creamy layer typeꯁꯤꯗ generation ꯑꯃ ꯑꯅꯤ benefit ꯐꯪꯉꯒꯗꯤ ꯐꯪꯉꯣꯏꯒ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ speculate ꯇꯧꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ benefit ꯑꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯂꯥꯛꯅꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯜꯂꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯕꯦꯁꯤꯁꯇ ꯇꯧꯕꯗ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯏꯅꯥꯛ ꯀꯩꯔꯥꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯈꯨꯟꯕ ꯑꯗ ꯐꯣꯔꯦꯟꯗꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯨꯔꯒ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯁꯣꯝꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠ ꯐꯪꯍꯜꯂꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯛꯄꯁꯤ ꯀꯥꯁꯁꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯝ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯗꯥꯎꯟ ꯇ꯭ꯔꯣꯗꯟ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯁ꯭ꯇꯤꯛꯃꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯤꯔꯥꯇꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯖꯪꯒꯜꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯁꯨ khitang haiba khitang picnic yung may video lay aduga Caste harga dia mungkin khitang tugas hangu yung hai khud sokna ya di kan to bi adu changhal loi adu to hem lak punya India the mainland India sar roga di khitang ngoina asal di khanjana bai pos adum leina ba hai tare adu si lei bani na khoi gi som so khoi gi circle caste tribe demand to kan su caste haiba na khoi sai di kem lei dam na sa amang sing ge si asum lei sai lei dia na hai ba mi ne ro di gan to mang en to bi adigi gan mi gan mai na chak char mai gan mi hatok na ga to mi am sin asi po mi sing gan adigi guari sing jing ge na khang na jing le mai gan horam do na ba do mai am ga mo thor ha li gan to asi film le hum ga khena rak pani na khoi di am kana ka so se ai ka harp se ko benefit phangadi adubu asong di am khene hai tar aduga sai tribes ki tai gi ma mi se ga khoina Caste yung may kasi asum kena bani na sum tali kamu se dum tribe dem la ka dong wala en sum jau ta kai no ta sing hai se koi sai corrections to na koi criminal layer tham na benefits yung phang ga di loire ka hai ga di me am to panar to ge ado ji caste st ni khang de caste ki budi sai gi mai stigma chaun le ja re ga st de so koi gi genetic condition do na wa koi tribe hai ga di koi ga no ni pork de yaw mi ka hai mun asi to ki kan se me am ja ro di koi se chang hin ai pose asam su moi tribe onja ge na moi community taruk sure na ado Manipur so le re ati mat ati hom so tribe on ge na ba so ma sina koi sibu koi na permanent condition do na koi genetically tribe in polop do na dum to ra ga di koi ju mai ya ro jo ka hai mun lang no film to ris bo ado ta sina si da su kitang moderation la na criminal ka ha ba ga di mayam do su si gi ga no si ya da si ko na ta no si kha han na to ma le